Hai foodies, balik lagi di channel Icip Ucap. Kalau nggak dicip, mana bisa diucap. Nah ini dia nih. Nih, mangkatsu, kelihatan kan? Tuh, gambarnya begini nih, aku ngeri tumpah nih. Tuh, mangkatsu. Ini paket mangkatsunya nih. Tuh. Dia ada nasi boba, tuangin di nasi ini. Ses. Ini scramble egg sama di katsunya tuh. Oh, mantep nih sausnya, wangi banget. Baca doa dulu, jangan lupa. Katsunya nih, tuh. Ini udah dilumurin saus hikori smoke-nya. Mantep wangi loh. Icip ucap, kalau nggak dicip mana bisa ucap. Bismillahirrahmanirrahim.